Ahantebeji hesimbira abantu mwenda abarimuntu mwebaze mwine oine bendera ya NRM Barije Innocent owa Alliance for National Transformation, Deborah Owechisa owa National Unity Platform, Barbara Nakand Amoti, Mujuni Reinhold hamwe n'abandi. Kandi eminyeto okurwa mu district 38 za Burenje bw'izoba nibo baratera akaruraka. Okurigirar atwishe Take Ismail urukuza kukura byo kuteza akaruraka yashobora cyatuma babanza no kushijuma eminyeteji erukuza kutera karuru hatine kindi ecyakozwe. Ndakumanya eminyeto committees twine abantu bashatu gusa kaundo mu district 38 nababira ba unsa na numbo wa PWP na nabo municipalities bashatu aho turebera umuntebe ya chairperson, Secretary for Female Affairs na Secretary for Finance. Uguhona yongera ashobora kwa karuru karukuza kutandika okuterwa shahe mwezi akasheshe kugendera kimwe mpaka aharishaha 10. Sibantu handike myeto kujya kuregitinga bakora presentation kandi nza kuteza akaruru nyincakare kutandikana na shahe mwe zakasheshe nza kutandikira karuru kandi okutera karuru kuza kwa shahe 10. Eminyete yabashira mwanya yitwagambaho nayo bagira ngo ubusumwe kiri mu buteka ukwihaho barinzira izoba okuhika bakatera karuru. Bwenu okuzira ko tekateka kutkura na security erho tekata kuzira akaruru kihorere oka Western Youth MPs. Nyenshakareho naho ninsubira embere neza kubonera dukoze koko batugambire bashoborera kurutari yo kugenderaho kandi twasharangu nibiza kuterera kwa icyo twagendera izoba ibintu babikora mu speed shaza ti barindo buye buri mbere yatamburaje ni ncyakare byo nza kutera karuru keminyeto to expecting akabe smooth and fair kabe free and fair abo ko eminyeto ne basako sharamu ne basakora ki ronda aba bebezi bayoje biri fair tarum cheating twakaretse mu cheating sofa lokshanga oshange bakugire mu like adete batiri so kolas we okay with Etwaza kugira mwanya ugu eminyete eri kwingana 19 yaba yahandikirwe kandi namba nitekatekwa kweyongera amakuru agagasha kwa Ian Akankwasa abwatari West. Nogamba shige